ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna aserye tayo ita alawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hoy, ampong, napanan ni Viola. Aping awan dito'y balay, kat awan mo't sarak na iji munisipyo ita. Ay kat napan nakidate Taasino kumaday taabaraw ang mangidate kan kwa na. Jak amaw. Ha? Jak lakit di itulok ani Alfred nga anak ti kabusor ka. Anya? Ay, unay kakit din ay Marta. Kasta man na ti ibagbagam. Anya ko mati mabalin mo, no ni Alfred ti kayat di anak mo. Kinasaritak idin ni Viola. Ano makinubyaw saan ani Alfred? Tadyak kayat day jay aparakan kwa na. Ha? Agpiang-piang lakit di ti langit, kendaga. Ay, unay kan Marta. Nagalas matan ti panagsarsaritam. Akaslasaan ka bakit? Adda ka dinakam mo. Adda nakam kaw! Dayjay akabusor kaw, ti awan nakam na. Iso nga inton sumangpat ni Viola. Panot putak no asino ti kinadate na. Nay, si kamo day ta sumungad, Mari Sofeng. Ay, huwan, Mari Goreng. Umayak man gumatang itilako ni Mando a karnit man o tagadubo ak. Ay, naimbag man tada kwartam. Inikanak ni Alfred iti kwartak Marey. Isa gumatang ak iti sidaan May. Ay, Mari, mano ka diti masusweldo ni Alfred iti van na nga iman maneho na. Diyak amo Marey, tadyak mo't damdamagan. Ay, amom kaday. Ibagbagan ni Marta at driver laeng di anak mo. Kat, anya ko mano driver laeng. Nadalos mo't at trabaho day taa. Mas daawak Gap-gapumot laeng ni Marta ditoy. Imay gimatang iti karnet baboy. Kat, anya ko mano imay. Amom kaday, Maray. Kasla kayat na ti agpasikat. Agasam, tadwa a kilo a karnet baboy ti ginatang na dito istor ni Mandaw. Ay, pasikat mo ta talaga day di abakot. Kunamlan bak nang. Gimatang pa'y ititinapay anangina Kentay palaman anangina. Nagadun sakit diti kwartana. Ay na Mari Goreng, kung kunana laang nga ado ti kwartana, ngam inut-utang naladay jay, takayat na ti agpasikat. Ha? Wan Maray, anya kumangay mo ti kwartana, pangalaan na ngay kuma. Ay, sabagay anya. Sige, tagumatangak itilako ni Mandaw, akarni ti manok. Wan, sige laan. Hoy, Nana Guring! Itay ka palayang dita sa hangot, istor ko Kahit, maan ano, Anya ayat ti araramidam dito ay. makitugtugawak lang dito'y sangot ti istor mo Ay, nanana, agawid kakit din. Ah, Ang mga noan yala di tamanan ti iwaras mo nga istorya. Kat may raman akmanan. anya kumangay ti iwaras ko nga istorya. Agawid kakit di, taing kaagdalos ijay balayo. Saan aday ta agtugtugaw dito istor ko ti araramidam. Di nakman papanawan. Ay na, am-amu ka, Nana Guring. Napaglan ka, chismosa. Ay, unay kalakit din. Ayaman daw. Agawid akto ka di intun madamdama. Di nakman awagan iti mando, takagurak day ta anagan. Manda ko nam kanyak. Oho! Adula amin nga amaw mantaw. Apay asok katam tipod-pod no anagan mo. Iti saan mo mat anagan. Hay! Makauma ka akapatpatang nana. Agawid kakit din. Taing kaagdigos tapno na bang luka. Di ka agistampay dito istor ko. Agyaman ako, Nay. Tapinat gam ti awis ko amanganta dito'y restaurant, Viola. Awan mat dakas na. Mangantalaan mat.
Naimbag man, tanalagip na ka inawis. Ken, kailiw kan akasarita. Apay ang mailiw ka, kat agkaaruba tamat. Ay, ngamin. Aggin-ginura dananang mo ken nanang ko. Kat saan akayat ni nanang ko, ang makisarsarita kami kada kayo a pamilya. Ay, wan nga ron. Kastamat ni nanang ko. Paritan nag-amakipulapol kada kayo a pamilya. Alakit din. Mangandan. Takalpasan na. Intaman pa'y agpag na ije parke. Ah, sige. Sikat ti makaam mo. Sapay kuma, tasaan ka amataktak? Saan? Awan mo trabaho ita, ta Sabado. Alang rod. Mangantan. Tamapan ta ije parke. Nainbag nga oras yun na Marta. Adda ka di tigayam ko? Awi sa kumatain kami iti karayan. Agpipiknik kami kumaijay. Kadwami dagiti gagayam mi. Ay, saan pa'y asimmang pait? Nagsapa ka no arimwar. Diyak na siputan ti irurwar na. Kastagayam, nana. Sige nga rod, nana. Ay, dayjay a Viola. Nalipatan ng ada piknik mi itang agagayam. Ay aguray kalita. Adda ka di amaw nga agar-aram kin ni Viola. Ibagam kanyak no asinaw. Ha? Kwa, nana? Ni ka di Alfred nga anak ni Bakit Sofeng? Ha? Diyak amo, nana. Awan mat nasasao kanyak ni Viola. Ngamno ni Alfred man bilang. Dakos ka di? Ay saus, pakpakawan. Uray awan manugang ko. No ni Alfred pa'y laang ti makatuluyan ni Viola nga anak ko. Anya? Nagsingpat mat ni Alfred Adapay na talgad at trabaho na. Ta iso mismo ti mangiman maneho iti van na para pasahero. Oray man. Diyak kayat da di alalakay. Kagurak launay. Imala iti inana nga awan manaknakam na. Anya? Iso nga idanon mo dayta kin ni Alfred. Adi nagamden nga armen ti anak ko. Tadyak pulos ipalubaw. Viola, kaano ka di sumbatan nak? Alfred, Sumbatan na kuman no sumbatan ka, kat maaman ni nanang ko akaayan-ayat ka, ang mga nugumura kanyak. Kasta akmat. Numaamuan ni nanang ko akayan ayat ka. Sigurado agumura kanyak. Iso asaan anasayat asumbatan ka. Ang mga no ad-adda nga ginura da nanang ko kan nanang mo. Wan, ngam adda karbanganta nga agayata. Saan nga isuda ti masaknan? No di kat data adwa. Ngam, Alfred, Saan nga isuda ti masaknan ditoy? Viola, no di kat data. ay ayatan kamat Alfred. Day tala ang talikliklikak ti gulo. Awan ti maparnoy agulo no agayan ayat ta. Addamot la ka data dayta, Viola. Alfred, Addaan ta iti bukod anakam. Amutan tinasayaat kandakas. sa bagay, husto ka. No kasta, sungbatan na ka din? Sige, sungbatan kan Alfred. Ngam no mabalin, ilimod ta pay laang ti ayan ayat ta. Liklikan ta ti panagpungtot dagiti inna ta kadata. Wan, kasta ti aramidan ta. Ket agyaman akta sinungbatan naka. Simple akla nga tao. Ngam, napudno akan ka, Viola. Saan kan to asaktan? Ipateg, kan ayatan ka, Viola. Ipatagkan ayatan kamat, Alfred. Sa dino ka diti na panam, tanarabyan ka. Saan ka mo't nagbiyahe? Tawan biyahim ita. Adala importante anapanak, nanang. Alfred, adda ka di panggap mo ang mangaram ka ni Viola. Ha? Apa nadamag mo dayta, nanang? Gapo, tadyak kayat ni Marta nga abalayan. Anya? Kasanon, nuda kami gayam tinaikarikan ni Viola. Ay, sana mabalin anak ko. Diyak kayat ni Marta nga abalayan. Nagalas, ti ugali na. Apay ka di akasta kayo ngamin adwa ka ni Nana Marta.
Anya kadila unay ti pagginginuraan nyo. Basta, diyak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Mangkita ka laangan iti sa baling nga armam. Saan ani Viola? Uray pa'y baliktadem ti lubong. No talaga ada kami kan ni Viola tinaikari iti tunggal maysa. Awan mabalin nyo, nanang. Saan kumaanatang ti ulom, Alfred? Uy-uyawon na kadayjay a Marta. Ibagbaga na a driver laang ti trabaho. Nanang, No ti anak na ti makatuluyam. Uy-uyawon na kantaw tong palbiag mo. Anya ti ibagamlita, tayo nayabanak diti paraangan nyo. Awan mo't kit di tinapatag. Amok mo't nga awan pa panam ita. Iso nga in text ka nga umay dito ayan ko. Tagsarsarita ta Kan para manan ka iti linuto ka merienda. Aday tatikan ka nun. Ramanam. Nasum ka talagang agluto iti merienda. Uy, da kayo ka din ka ni Alfred? Ibagaman di pudno. Wen, da kamin. Ngam, ilimod mi paylaang. Uy, amom, awan makuna ka ni Alfred. Nakasingsing pat. Day tamot tinagustuak kan kwa na. Iso asinong bata kon. Agbagay kayo. Ngam ti parikot. Saan nga agkinaawatan dagiti inayo? Wen nga rod. Ay, no apay akastada Ala barang dumtang to ti gundaway nga agkapyada. Sapay ko mata kasta. Maapektaran ti ayan ayat yo ni Alfred. No saan ama ornos ti panaglangan dagiti inayo. Ay, darasan ta ti magna. Tanay, labsan ta day ta paraangan da Marta. Ay, apay aya. Kat lumabas talaang bay. Diyak nga rod kayat amakita ti rupa day di Marta. Ay, agbakwara no kasta amakitak ti rupa na. Aya. Ay, unay daytan. Talaga akaguram ni Marta. Ay, kagura ka talaga, Maray. Aday, lumabas tan di na paraangan da. Isumot dyan nakatakdar iti asinag ti masetas. Ay, hindi mo talyawon darasan takit day. Ay, tumok no sa di Amerika ti gurak kenkwana. Anya, Sanjay Amerika. Wan, kasjay katidog ti gurak kenkwana. Diyak kayat amakita ti rupa na. Tatalagang agbakwara. Nanay. Anya ti ban-ni kesam dito'y paraangan, Marta. Sa kasla adda kasurun mau. Dayjay man asupeng. Limabas dakin ni Goreng. Kat pulos asaan ati malyaw ni Sufeng. Ket? Nagkuyog dagiti dua. Papananda nga ta. Nagpalaod damay. Amangan numapandama ki birthday. Kasangay ni bakat kikay kait. Anya, nay, apay ngay adinak inimbitaran ni Kikay. Amo namot nga may na, adi kay agkin naawatan kan ni Sufeng. Rumbang asyak ti inimbita ni Kikay. Gapot aggayom kami. Payman, mapanak man, ijay balayda. Anya ti aramidam ijay. Inak maki-birthday Ay, saan nakamat nga inimbita? Ngam apay amapan ka. Di ka kadiagbain? Anya nga iti pagbainak. Gayom ko ni bakat Kikay. Iso nga awan ti rumbang apagbaina. Day, ang damat ni Marta. Isuday jay kasarsarita ni Kikay. Ay, naamukla ang anaimbita ni Marta. Uray sa anak lakuman nga imay. Kahit saan mo atal-talyawin, agawid ak sa laangan. Ay, uwan, agawid ako. Mariguray. Saan? Manganta pa, isakbay nga agawid ta. Ay, nagiimas, nagiti si daon ngayon sa Canada. Ada pa'y cake kan ice cream. Inakla gumatangan iti ice cream kan cake akanak. Sige, umuna ako marigureng. Ay, saan supain? Mga tapay, sakbay nga agawid ta. Ay, unay kalakit din. Aya, saan mo nga italtalak ni Marta? Tapno saan amadadaal ti aldaw mo?
Kasangay mo gayam, Kikay. Ngam dinak man la inimbita. Tanimot sufeng tinimbitam. Sa anak ang nagimbita. Ta saan met adasken nga agimbitaak. Tano kasta nga da okasyon dito'y lugar tayo. Adulat ta ti umay makipangan nga oray sa andaan na imbita. Ha? Kat nasaya atay may ka. Kat sige Intay mga nanta nakasagana mo tanda giti makan. Papanawam ni Sufeng, tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Uy, Nukasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ama enjoy ti mangan no adda dito'y dayja a tao. anya. Papanawam dayja a tao, Kikay. Iti kasta, naragragsak dayto akasangay mau. Anya ti aramidan ni Nana Kikay, itinasao ni Nana Marta ken kuana. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.